Mına köküm qo'chqor жақшы, Xudo xolasa. Bugun mına 6 gün bo'libdir da bugun. Xudo xolasa 6 gün bo'libdir. Jurishi yaxshi. Çöp jeb, jem jeshi yaxshi. Assalamualaikum tuğanlar. Iki elimbaş koyuğa operatsiya jasaldı. Xudoy buyursa 82 o'zlariga kelib operatsiya udashli bo'ldi. Mana qo'y. Qo'yim sen jasagan. Kegan ichkani yaxshi buyursa. Yaxshi bo'lib ketdi. Yurib bunday. Yaxshi buyursa ayıqib ketdi. Allah razı olsun. Ha bul degan murunqu belki janыңдагы балдар жасаган го. Ha уже туйын деп калды. Бүгүн эртең туйын деп атат да. Ал аябай үркүп атат жөн эле. Дагы деле үркүп атат. Үркпөйлө. Мына баягы операция болгон кой. Жыйырма күндөн ашып калды. Өтө сон болгон болуп калды. Койлорго кошуп койгом. Чечтери, жүрүм турумдары өтө жакшы. Assalamualaikum. Bugün 15 may 30 айылы. Uyga rumentomiya operatsиясын жасаган. Арабаев Өмүрзак деген жигитибиз. Хирург. Мындай куленка, жип, сип, шуруп, буруп, мыксык деген зымпымдарды алып чыкты. Хирургыбызга чоң рахмат, Аллахым разы болсун. Деп элдин соонуна калып жүрө берсин. Өмүрүң узун болсун, хирург. Şurada siyetken. Ip sürgüne oralıq қатып қалған. Чеководница? Или чеководница? Assalamualaikum. Nauy Операция жасалды. Rumentomiya operatsiya jasaldı. Так, operatsiya жақсы, buyursa udashli bo'ldi. İçinden onday jip, ondan қатып қалған jip çıktı. Aябай топталып калыптыр. Экөө чыкты мындай жиптен. Мындай жипти чыкты. Assalamualaikum. Нат путуна жем түшүп калган экен. Келип Кудай кааласа бүгүн лечениясын баштадык.